muri Rwanda Premier League umunsi wa 27 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Imikino yo yarakinwaga muri iki cyumweru tuvuyemo. Ikipe ya AS Kigali yaje gukira mu minota 3 nyuma yo gutsinda ikipe ya Marine FC igitego kimwe ku ubusa. Sibyo gusa kandi ikipe ya Musanze yaje gutsindwa n'ikipe y'Amagaju ibitego 2 ku ubusa. Sibyo gusa kandi ikipe ya Gasogi United nyuma y'igihe kitari gito cyane daheruka ikitwa intsinzi daheruka gutera mu ncundura yaje kuba yabona intsinzi yikuye kuri Gorilla nyuma yo kwitsinda ibitego 2-1. Ubundi Kakuza Nkurisi Charles cyangwa se KNC ikipe yaje kujya kubona amanota 3. Sibyo gusa kandi ikipe ya Etincelle yaje kuba ikora mu nkokora ikipe ya APR FC itsinda ibitego 2-1. Abafana ba APR mukomeze kwihangana cyane. Sibyo gusa kandi ikipe ya Mukura yaje gutsinda ikipe yo muri Sudani y'Amajyepfo ariyo Al Merrek igitego 1 ku ubusa. Ikipe ya Gicumbi nayo yaje kubitsinda Muhanga FC ibitego 2 ku ubusa. Sibyo gusa kandi ikipe ya Kiyovu ntako itari yagize yihagazeho ariko biranga bibi by'ubusa. Ubundi ikipe ya Al Hilal iza kwitsinda ibitego 2-1. Iyi ni Rwanda TV yarihirwa Bravo zo kumwandara furu by'amakuru nganga byabona kandi ifite nayo yakunze zo gushyiraho like. Ciao ciao.